Sebelum saya undang di grup dangdut, terlebih dahulu saya undang Cak Salim Ngiding beserta Nyonya. Karena ini gendingnya sesuai kesepakatan Cak Gunung Sari ya. Beserta Nyonya Salim Ngiding. Nah, setelah ini dangdut. Untuk Adi Sulipa duduk mani dulu. Nah, ding-dingannya. Cecak Salim Ngiding sesarengan Nyonya Salim Ngiding satu dan juga dua semoga jaipongan asalipun panjenengan saking karang asem monggo jaipongan. Ayo lek dhisik. Ayo. Nocornoan. Mon pancen karep mata tiga terus terang cek salah sangka bulekun ngambong ajeli ada usah GR sana jenti kareng ratin kabedenape mimik dulu mon pancen seneng dikata usah ngaleh apa nak ketika ase pacelek seneng de abula abu tena abula atentung cekut pacek Betoro tretan tanggal balekor bulan Juni ya jam Salim Ngiding Kanjeng Doso wer ayo nyaman minum Mbak nginum bulan kulem malam Adi Monta Odi dari melek tek-tek mas aduh iya aboya mata bini kedua mon pancen seneng dikata usah ngaleh apola ketika seni serda bulan putena bulan dongin boleh dari melek mon penyanyi numlek mati kok mati
iki lek mon mate bedhe nemen. Teko to. Iya. Arya Nyonya Salim Ngiting saya nomor berapa benar ya? Cito. Masya Allah. Rakti dia. Iya, enggak joda akbar le. Ya. Mama itu lihat. Abi. Anak mas. Iya lek mon banyak minum mangga le. Ya nak celep. Jelep. Hey, asik. Gembla Probolinggo. Ah. Hey. Weh lah Pak ya. Miser. Kembang melate mas. Kebayi no manoan. Derem pedek. Saben are dikasen cernoan. Kembang tua le. Aduh kembang malate. Abi ni dua. Aku seneng kaate. Ngala aku kebayi rekereng. Dikanon tape sampai alere. Ngala tua le. Apa mas? Aduh are rebu. Abi ni dua. Ale gotu sata ajemu. Kabujun ape saben are no cernoan. Ya. Mon pancen karep mata tiga terus terang. Aceh salah sangka Bulekun karo ajeling Ata usah bandir Sana jadi kaseran hit Kabujun ape saben are nginjem kunteng. Celulut Mon pancen seneng dikata usah ngaleh. Apa lagi ngetikale Sepacet seneng kabula Buktena pula Benarilah ko ejek Kembang melate mas kebayi no manoan. Saben are dikasen no cornoan. Angala tua le Aduh bedai botak Teng abdi dua Santa ajemu beletang Ngala aku kebayi rekereng. Dikanon tape sambi alere. Beras jatah dari bukon Pak Teki Ngabestika abula seneng rasa aki Beras jatah dari bukon Teki Ngabestika bula ledu sedina Ngala aku Aduh bogol telo Salim ini
ngenunduk polakin ngajak ke noro. Montau lah aja ngantek tabuangin biasa ada Pak. Iya, Mas Engkok teh moro-moro iya. Oh. Iya. Telo kali aki seken kagak lah. Batur semanut, terima kasih Kang Salim Ngiding Kanjeng Doso yang punya Padepokan Karangasem sudah tampil di pagelaran.